Lumbajok Development Block Manja Along Hemso ke tangte aputak kacingwai. West Karbi Anglong Sewadol Atum Putot Jakong Kace Parangapan Mai Kangni. Keruni Police Station Angkang Keron Lang Mepi Kaceleng Atwa Along Kacingkoi Adima Long Amat Bike Kewek Abang Puapran Kedang. Prime time long ben kado koi bhanta kardom pajirlo non ber tang ton pen arjik tha Lumbajong Development Block Manja Long hum pharo phora hum nar kep ra hum troxi ahemso ketang te dat aputhak aruni phain koi nar kep arni maika padu pona berta karnos phan ke pen berta nang pale Karsa hampang asong tumpen hemso ke patang te adima longan kahumri dam pen blog along video lapen GE atuma phan than pachinilo lapen isi project kaching waita laso aputhak padopon lo Lumbajong Development Block abidi open ki patang te ahem patang pon po lapen hula contractor atum sitame che patang pon vek nang ji lapen jongsi patang te pulote arona teng pen insai nang kok pusi pherang kyang no nang thandun tang tarik reformi kapsa pen alang litum rong roof government pen hemso 2012 pen 16 an so ayewai ahem kitang te ajo alang lietum celang nu dak ong pura mosti kli sita me alang litum ing longer lo ba habit haram si tepsi alang litum tar litum hum parukho so sechot alang litum long dam kitang te ahem pura labang so li sa teng pen nilitum dak Lumbajong Development Block nili video po hisapen notification nilitum pale lo la so teng pen beneficiary atum hantahang lo la pen middleman ba hem kikim pidunji kerap dunji ko atum sitame lang litum hantahang lo la pen nilitum staff monitoring la so hem ke patangji along ke langdun atum an pasame dak nang chetong dun lo lasi kapsa alang litung pen kachipadu pen ajo pini meeting hasi kado kabe chetek prong pen nilitung ladak bang so hem kitangte kopia poksi kitangte ma laso along komat ajoine si ketang tema kopi ajoine si ketang tema kado kabela dak beneficiary ba hem kelongbe atum a statement ba alam the kachejai pen long dam lo la so ke long ateng pen amen middleman ba hem ki kim pidunji kerap dunji kwa atum amen stame dak klang lo ba dak ke chok je madma officer sonoi janno inut bahini tine dak sapsu ke chok je do sitame dak klang pen ke chok je long ke nilit officer son sitame nilitum responsible and po alam the pen tine lam the ta chipi lo lasi ke tang nang ke patang nang ji komat ma responsible la ke patang ji apan prabjin pen akam pangcheng pon po alam chak chipi derapi sitame nilitum kado bela pen nili video po hisapen sitame labang so chelang dun ikko Anparta ladak angbong ke ongdung gram siwak lapen GE atum take chok che dulu pusi video monjulata ronghang pipen perang kyang no nang thandun maike padopon along hemso kelong dun atum an sitame lahai ahem patang nang ji pusi kachunung ripon padu tang bek nang po mera lang tang bek non kuan tang lo no non hawal bela la dui phale gadi menang an lo en kala pu ang no na thadang asa bela sabela kumarong lo dikrut kiling rang la dikos kini isi bela ma isi bela ada middleman kumalo dak so ki la so paisa ne he na du era pi timung la rasing timung rasing timung rasing tila ha gram siwa men ni like chini dunde am ya ni ki yong gram siwa pamian ni chini ate non nani tu mangget tang vek nang pu pulama tang te chok tang nang po hem ke hem pini ni mane uthai thipin lang ya lo apoisa dui bar ulai lo samia itana khopchom lo ro khopchom lo an len lo klep dipin lang
Team Karbi Anglong District Kejalin Abangpu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Ari Alo EM Amor Singh Tiso MEC Mongol Singh Timu Atum Pen Pen Bitung Reng Thama MEC Constituency Along Non Hedjong Ongdung Kaching Thuramo Ingpu Ponlo Menmiji High School along Kiduk Det Mate ke boydat lokachari aus marat maphan ke parang pon Chief Minister Special Scheme pen Tuliram Ronghang Arideng pen ongdung lokachari aus mar atumaphan bicycle ron ponlo aphitu kedam ke wang atumaphan towar along motor kachong hong ahem somati waiting shed stame ongdung adip ingpu ponlo halapu taradubi along sitami paver block atowar kimi ingpu ponlo anparta bithu hanlokrok Congress ai asongja potom sitami BJP asong along chingbe dun pen CEM Ronghang Arideng pen kedeng pon ang thek chepakla hanlokrok along agriculture ahin pen ta hidisai kachutu kian tumaphan kuno pang apen spray machine sitami Tuliram Ronghang Arideng pen ron pon Ronghang Block Congress Committee Asahem Along Aruni Phai Engkor Ranar Cap Arni Sevadal Pen Puthot Jakong Kacheparang Thuji Aphan Kachethan Kachepare Amai Kepadu Mai Along Sevadal Atum ke claim kedam nangji kenang sot asai kamla pen Puthot West Karbi Anglong District Along Sitame Ing Tangkring Pen Sai ke claim Ponji Aphan Assam Pradesh Congress Sevadal Additional Chief Organizer Chandan Bura Chetong Dunsi Kachetong Dun Arada Tumphan Aning ke Pathialam Thanpon Kibang Jilang Arni Congress Atum Sitame Party ke Pangtang Mate Kithir Thip Pen Sai ke claim Ponji Aphan Penan Abidi Burua Pen Thanpare Tekang Kedobom BJP Kachari Pon Asorkar ke Soarno Atum Aphan Arni Wangta Meglangnu Nulangnu Kachoklema Phai Nangkepa Lapen Chojor Cholang Ason Sitame Ador ke so ajok rat Ningrijo an Pinlo Laso Pen ajok non puanta Radaphan Aning ke Pangsam Tek The Mate Radaphan Kachenek Kaholo Asorkar Asonsi Nangmande Lupota Alangli Mayalong Lamthe Jaipon Assam Pradesh Congress Sodal Chandan Burapen Puthot Kepachini Pontu Atenki Non Chiklo Jonthom Apilute West Karbi Anglong Ahawar Alongki Ing Tangkring Pen Constituency Tin Along Sitame Swadal Kepang Tang Ponji Aphan Chisik Pon Tanglo Pusi Pachini Labangso Swadal Amai Kepado Pon Along Bangpho Abangpu BJP Lapen ASDC Lapen SSDC Pen Congress Along Chingbetun Alang Litum Lake Kimon Ronghang Hamren Along Abare Ward Number 6 Commissioner HSDC Pensar in Kramsa HSDC Youth Secretary Edwardson Hanse Hedson Rongpar HSDC Lapen Socheng Constituency Youth Morcha a President Dorsing Rongpar Atum Hendro WKADCC Amaipu Sarte Kramsa Pen Mai Chepempu Ponsi Mai Along Ongdung Congress Asongjapo Asongjapiatum Chetong Dun Non malam sopor pandina paman berta mungton poniksina. Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge.
For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo piputat bertalong bangthulu West Karbi Anglong Khiruni Police Station angkang aruni phaingko ratroksi arni Khiruni pen langmi pika cheleng atowar along ahir kang tangrak pen ihu mabait kachingko ajok adimalong mat bait kevek abangpu apran kidam aberta karne solo bertanangle labang so abait kachingko pen apran kidam ju abangpu Khiruni along boha kidu Gorkha regiment along kitun kedang dun abang ke hai tokbi arta phike bahini pusi pangtheklo Birta kelong dung atengke Gorkha regiment abuha along methang keklem kida masai patang det pen arni kang samapor langmi pi hawar methang ahem kache dambo mahot mati khola po adimalong si labangso alam ki kepho pusi chini dun apran kidam ji abangphu AS02F7037 abai pen ahem kache dambo mahot mati khola po adimalong ihum chaino akari aphan anu ngalong men ketong dun der ajok adimalong mat thilot labangso kaching koi along kethek dun long atum pen kethana tengke bite ami mate light ke hoirem ajok si bangsolam ki ke phonang lo puta birta long dun anparda kititang arpum postmortem asai aphan difu civil hospital along an pale lo posi birta redun long বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত ডেড বডি আছে এতিয়া আৰু একজেক্ট বুলি ক'ব লাগিব ঘটনাটো হৈ গৈছে কিন্তু ঘটনাৰ কেনে ধৰণে হৈ গৈছে সেইটোৱে একজেক্ট আমি এতিয়ালৈকে ধৰিব পোৱা নাই তাত কিছুমান মানুহে ইয়াত যিবিলাক ল'ৰাই ইয়াত লৈ আনিছে হস্পিটেলত লৈ আনিছে তেওঁলোকেও মানে সংঘটিত হোৱা সময়ত তেওঁলোকেও দেখা নাই কিন্তু ৰাস্তা কাষত মানুহ 2-4জন মানুহ জুম খাই আছে সেইটো সময়তে এই ল'ৰাবিলাক খেৰণি আহোঁতে দেখা পাই পেলাই সুধিলোঁ সিহঁতে গাড়ী ৰখাই সুধিলে কি হৈছে বুলি তেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে আপোনালোকৰ কাৰ্বি মানুহ তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব আমিতো একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বুলিতে এই ল'ৰাকেইটাহে ইয়াত হস্পিটেললৈ আনিলোঁ Karbi Anglong District Congress Committee Difu asa hemalong aruni phaingko ratroksi arni abadim India Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru phokebra pli angdeng karli arni ka chikimo asai ke padopon aberta ka news along berta nangle Lapen adapor phai Kresia por malompen abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Ashok Telonpen Kachari pon amailong District Congress Sevadal Lapen Block Congress Sevadal Workers Meet the DCC Conference along Amata Padopontu Labangso amailong aluhi aman pen Assam Pradesh Congress Sevadal Chief Organizer Chandan Borua Assam Pradesh Congress Sevadal Additional Chief Organizer Ajit Kalita Assam Pradesh Congress Sevadal Organizer Mate Karbi Anglong District Congress Sevadal in charge MD Gulzar Hussein Atum Chitongdun Prime time ang lapon si kang ton poniglo dumay thagme Cardon